India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kahamas kadawa ban pelanyo ya kileno ki badon keti ha kajing tumbor basharke ka balaja ka nyauterik urisau kum kajing penpai kaliang ya ki koidi basyara bor ka Israel. Layatu bakani ka kanhun leno klakarpat badai ban penrong ya ki riu ya le noba ka badai ka kanhun leno bakarpang ka balaya lam ya kate ka kam tumbor basharke ha ka thup jong kinong Palestine ki barang syak set patok hadu mentah ya ki bala temu ban pelanyo kum kajing siu kaliang na ka benta ki koidi barak bor jong ka Israel. Kajing dawa kalabu jing ma ban pendu ya kanu kalat jong kajing yate. Ketika kubur kalami hakapor ba uwe uhe officer ubaya jan baha bat kate kajing yakren haka Sham El Sheikh ubala maham ba kate kajing yakren kala ban ne katuk anisngi. Katawat hapadeng kajing penbor jong Donald Trump ban penkloy ya kajing yate sa sekolah. Ke Israel kelada ban pelat jaki sepangut kinong Palestine hapok ki arteli kajing yate kular sange Asiat balada. Kentup ro ya kileno barang ba ki badang syaset patok sijing im. Hendrai kum kanung rim barabor kila kentat ban pelat ye kito ki bala syakem namar ka jingdon keti ha katai ka kam tombor ka bala jah ka nyauterik urisau ha ka ba ki babun naki kidai na ka kanhun sipai nuba. Menta kalat patai kubor ka Israel kelaya tu baka Hamas keladawa ban pelat nyo ye ki katuk ni na kini ki dikot ba yarang. Da kabalik ya kani ban penlong ka jingma ka bakrau ha ka san perthe ya ka sarkar jong Benjamin Netanyahu. Henry katuk ni kinong tok kubor kelapan pawi ka jings ear baka White House kala ban persyang ban penbor ya kum kani kalan ya ka Israel kenang ban poi sya ka jing yate kular. Layatu baka Hamas kala dawaru ban pelat nyo ya kinong sela kam leno bakong san na ka kenhun intifada ki badang don hapadeng ka jing set patok si jing im. Kam haswa ka Israel kelabu ya ka hok ban khanglat ya ka jing pelat ikoidi kam tam ya kito ki badon keti ha ki babun ki kam pentrim basharkai. Katkum kajing penbek basipor jong kate kajing yate hakaba unitan yahu la soy hakata yo baladap kapenbor ya ke Israel bahkan pelatnyo ya arspa san phau na ki arspa prakusan ngut ki koidi Palestine ki basha set patok sijing im.